Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke BJP Meghalaya mentak ke sengi ke arpo arterik risau arajar arpo sau kala penbenapat bakala rai ban penyak hundo Bernard and Marak kumukurtong jong ke seng hake election shiteng samoi hapo ke Gambegre constituency. Ya kanila penbenar presiden jong ke BJP Meghalaya unit Rickman G Momin ubala kinturu igi patba bakin aila de ke BJP hapo ke Gambegre constituency kanang bakan yo apan wanra ishibun ki kampen roy baper namar kumbal yo I bakade ke sin ka balai baka BJP kala yo apan sensyar hapo ke ri India bat kan long ke kabun ke benta ke Gambegre constituency ban yo ki kampen roy lada ka jit yo kortong jong ka seng u Bernard and Marang la ongru bagi dan langut ki break ke balawan syakmat ban pan tiket ne ke BJP ne ke benta ban ya kun hagi election shiteng samoy ha Gambegre constituency Henry na kaliang ke BJP kala ibit ban jit yu Bernard Marak uban long kumukurtong bapura jong ka seng hagi nigi election shiteng samoy ka ban long haga khatlai terik unaiwing arajar arpusau. Kumpan supinkin mau ba Bernard and Marak udayu MDC jong ka seng BJP natura constituency bat ulajuye kun tengru hagi election MLA ka badang Sudep Husnam arajar arpulai na South Tura bat ula syak penlim no hau Konrad Kongkel Sangma. Ia kanila penbenar da presiden jong ke BJP Meghalaya unit Rickman G Momin ubala kerpa duru igi patba bakin ailat di ke BJP hapo ke Gambegre constituency kenapa kan yo apan wanra ya shibun ki kampen roy baper namar kumbal yo I bakan igi ke sin ke balai baka BJP kala yo apan sensyar hapo ke ri India bat kan longru ke kebun ke benta ke Gambegre constituency ban yo ki kampen roy lada ka jit yo kortong jong ke seng u Bernard and Marang